Pemirsa, salam pujangga, nyong di Tugu Pahlawan, Teku Pekan yang na di Mangging, Kabupaten Aceh Barat Daya. Assalamualaikum, lon pupon kalam, sabah kabaran, katrep dan masa, sabah sejarah, kisah sabojan, yo penjajahan sukai Belanda, di kerajaan Mangging masa sabojan, na kejadian karu lempana di teranam gampong Sabah rimung hitam lempatan garang jak ganggu warga. Sabda poraja keperintahkan drop rimung hitam yang mengangkara, barang semampu drop rimung hitam sikan kerajaan upah bak raja. Drop kedimke akan kabarnya bak sidra imam nan bersaja, imam padang ganti nama imam nan berangkat rejang drop rimung rimba. Amma ba'du tematelehnya tak sambung rejang tujuan haba, imam padang ganti na ane badan Tengku Pekan gerasi nama Tema'au masa Tengku Pekannya nangra dalam perang dengan Belanda. Belanda pindah sungguhan aban, nangra digayang di pedang kuda. Han ege kalon le Tengku Pekan, keserakahan tentera Belanda, gasa pedang dengan perang, basabah malam berangkat lanja. Dari masjid ayah gadeng getron malamnya, siap pasukan mandung semua. Gampang tengah tempat masjidnya, laju berjalan ke Deu Blang pidi kota. Fisabilillah laju malamnya, Belanda kecang mekebah-kebah, akan tetapi tekedi Tuhan Tengku Pekan kenang senjata. Akan tetapi semua itu wahai Tengku Sumardi, hanyalah sebagai sebab kematian saudara insan yang sebenarnya cikat ajaib Allah Ta'ala. Maka jibauronyo tanyo dua do kenotok datang, takkan rejang jakalon nyata basabot tempat Tugu Pahlawan di Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Nangrau Abdia. Kalau tempat pusara Tengku Pekannya, kedai tak datang ublang pidi kota, basamping masjid jami ublang pidi. Roje kenan benteng Belanda tudang di sinan, jinanya kenan ke wahai orakan pusara Tengku Pekan kenan takalam nyata. Allahumma afirnahu ziarah laju wahai Tengku mandung jakenan, betu orakan mandum tak datang tak kirim.